Yesu nashimwe cyane. Abakunzi ba Holiness Philadelphia ndabashubuje mwese amahoro y'Imana bane nawe. Uyu numwanya w'ijambo ry'Imana, uyu numwanya wo kumvisa ubutumwa bwiza. Haleluya. Mwene data, wewe uri butangire ino audio, ino video uyirangize. Yesu Kristo naguha umugisha. Tudatinze, uyu munsi twasoma ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo. Abaheburayo igice 3. Ku murongo wa 16. Abaheburayo igice 3 ku murongo wa 16. Umuntu wese afite Bibiliya arashobora kuzingurura hanyuma gasoma. Haleluya. Reka dusenge hanyuma tubandanye. Yesu nashimwe cyane. Data nyakubahwa ndi imbere yawe Yesu Kristo, nje gukora umurimo wawe. Ndakwinginze Yesu Kristo ugire neza abantu bari bose bagiye kumvisa ubutumwa bwiza. Mu izina rya Yesu Kristo Munazareti, ndakwinginze Uwiteka ubasange aho bari. Mana ugende Mwami Yesu boroshe imitima yabo kugira ngo ijambo ryawe ryinjire. Ndazi ko abantu badakeneye ijambo ryawe, ndazi ko abantu bawe ntibashaka kumva ibijanye nawe, ariko Mwami Yesu ndakwinginze ugende ubageneza. Abo ngabo baraboshwe Mwami, baraboshwe. Dore iby'isi nibyo byabatwaye, ugukunda isi niko kuri muri bo. Ndakwinginze Yesu Kristo ugende babuhore. Data wa twese, ndirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Ndakwinginze Data wa twese, umwuka wera manuke maze abane nanjye. Uri Uwiteka ryo zina ryawe. Urakoze Mwami w'abami. Sabye nize kubyumvishije ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mwene data urimo uranyumviriza, ndakwinginze ubike ijambo ry'Imana muri wewe, niho utazacumura. Urifate uribike kandi wame uryibuka. Yesu nakugiye neza. Dusome ijambo ry'Imana ku murongo wa 16. Ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Mbega se bavuye muri Egiputa bose barongowe na Mose? Ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Icyo ni kibazo. Yesu nashimwe cyane. Iryo ni ijambo ryonyine tugiye kuganiraho. Ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Ijambo rivuze riti ni bandi bavuye muri Egiputa, bandi babatirijwe, bandi bavuga ko bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nibo barimo bararatsa Imana. Bandi birirwa bumva ijambo ry'Imana buri munsi. Bandi birirwa mu rushengero. Bandi birirwa bavuga ubutumwa. Abo ngabo nibo barimo baratsa Imana. Yesu natugire neza. Umwami Yesu arimo arareba ukuntu abantu barimo barayibabaza, ukuntu abantu barimo barayikora Mujisho, ukuntu abantu barimo barayivyorogota. Umwami Yesu arimo arabibona. Bandi birirwa bicaye mu rushengero ngo bagiye kuririmba, ngo bari muri repetition. Nibo buzuye ubusambanyi. Nibo buzuye ububesha, uburyarya. Bandi bitwa ngo nabakozi b'Imana. Nibo barimo barakora ubusambanyi gwihishwa. Nibo barimo baragira iki? Nibo barimo barasinda. Abo ngabo ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Ni bandi bavuye muri Egiputa bose bari bayobowe na Mose. Bandi bari bazi Imana, bandi bazi Imana,
babandi abo ngabo mwene data ntiwiri gusambana kandi wirirwa mu rushengero, nturi ryajya kandi uri umuririmbyi, ntiwiba kandi witwa ngo warasizwe amavuta ngo uri umukozi w'Imana kanaka, nturi umujura. Imana irimo irabireba, ni babandi bavuga ngo Yesu ashimwe, nibo barimwo barakora mu jisho ry'Imana, nibo ni bande bamaze kumva bakayiratsa. Si mwebwe mwirirwa mutwaye Bibiliya mukayigenda naho mugiye hose, si mwe muri ko muraratsa Imana, mwebwe muri ko murigisha inyigisho zipfuye, si mwebwe muri ko muraratsa Imana, muri ko muravuga ngo Imana yavuze naho itavuze, si mwebwe muri ko muraratsa Imana. Yesu natugire neza. Muri ko murayobya abantu b'Imana, ntabwo muri ko murabwira inyigisho zibatwara mu ijuru, muri ko murababwira inyigisho zibagumiza mu isi. Ntabwo mushobora kuvuga ukuri kwabavuyemwo, nta kuri kukibarimwo, ukuri mwarakwihakanye, ntabwo mukigukeneye, ukuri kwaragiye kure yanyu kubera ko mwakwiyamirije, mwarirukanye ukuri kuja kure yanyu. Ubu ibyo muri ko murakora n'ibintu by'ubeshi gusa, nta kuri kubarimwo, muri mwebwe muri mu mwijima, muri ahantu hatabona. Yesu natugiye neza. Ntabwo mushobora kumenya ko umuntu ari mwaraja mu ijuru akwiye kwambara kikwiza, ibyo ntabwo mukibimenya, ntabyo mugishaka kumenya, nubwo munabizi nta nibyo mushaka gukurikiza, nta jambo ribarimo. Icyo mukeneye gusa n'amaronko. Ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Si baba diakoni birirwa mu bapfu, ngo bagiye kuzana imiti kugira ngo bakundwe, kugira ngo bashigwe imbere. Sibo. Hanyuma mukavuga ngo muraba Kristo, iyo mwishe mu rushengero mukavuga ati Yesu ashimwe, mbese namwe mugashintoke hejuru, ngo Yesu nahimbazwe, uwo Yesu utanamuzi uwo ari we. Iyaba umuzi ntabwo uba uri kurakora ibyo yanga. Iyaba uzi Kristo Yesu ntabwo uba uri kurakora ibyo yanga. Abantu bagenda mu rushengero imitwe irangaye kandi ijambo ribabuza. Aba mama nibakuvuga ko mukwiye gufata ibitambara mugafuka imitwe yanyu mugiye mu rushengero, ariko mugenda murangaje imitwe. Ibisuko ngibyo. Ndakubwiza ukuri mwene data, reka ndakubwire, ntabwo ndahanga unkunde rwose, ntabwo ndahanga unkunde nje kukubwiza ukuri. Nimba uzi ko ufite igituta ku mutwe wawe ukavuga ngo uzaja mu ijuru, rwose ibyo kuja mu ijuru bisibe mu bitekerezo byawe, kuko ijambo ry'Imana iratubuza gutsiba imishatsi, ariko ubwibone nibwo buri mu mitima yanyu. Ubwibone bwarabarembeje. Nimba ukunda
Imana, ni kubera iki wanga uko Imana yakuremye? Nimba by'ukuri uyikunda, nimba by'ukuri uvuga ngo Yesu Kristo amukunda uko yakuremye, ko uri kuragusuzugura? We wavuga ngo urakunda Imana, hanyuma ukuntu yakuzanye ngaha mu isi ukagusuzugura, woba umukunda? Ibyo byose muriko murishira ko n'ibintu bivi kuzimu, muriko muranezereza shitani, ntago muriko muranezereza Imana. Ni bande barimwo barayiratsa? Si mwebwe muvuga ngo mwarakishijwe bene data mukagenda mwiyambitse ubusa. Si mwe muriko murayiratsa, si mwe muriko muravyura uburakari bw'Imana bukaba bwinshi, mbese mugatuma uburakari bw'Imana buza kugirira nabi abo mu isi kubera mwebwe. Ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Si wowe pasiteri wirirwa mu ijambo, ukarara mu ijambo, ariko ukaguma usambana, ukaguma wiba, ukaguma ufite uburyarya, ukarya rushwa. Si wewe wirirwa wiba ibintu byabo ukabijana. Ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Sabo ngabo bitwa ngo ni ba mama pasiteri, mu kwambara amajipo bambara utuntu tubanye, abambara birebire bambara ibigera ku mavi, hanyuma igaca bigira pasuwa, bagenda bahenera abantu. Sabo ngabo barimwo baratuma Imana ibabara, sibo barimwo barayiratsa. Nabo gusa reka ndakubwire mwene data, uburakari bw'Imana buri ku mutwe wawe. Uburakari bw'Imana buri ku mutwe wawe. Ntabwo Imana izigera ikwihanganira. Niba yarakwihanganiye, ukukwihanganira kugiye kuhava. Muriko murayisuzugura, muriko muranayisuzuguza. Urazi kuvuga ngo murakunda Imana, yamara atamani barimo. Wowe uyikunda ukayisereza, wowe ukunda Imana ukayisereza by'ukuri. Urazi ukuntu ugenda waraboze kubera ibyaha bikurimo. Ubwami bw'Imana buri hafi. Umuntu yabaze ubwenge, yarakwiye kwihana, akava mu nzira ziwe mbi, maze akabika ijambo ry'Imana muri we, akemera ukuri kukaba muri we, akemera umuco ukaba muri we. Aho Yesu Kristo ageze, ibintu birahinduka, ntabwo biguma hahandi. Nimba Yesu Kristo yinjiye mu muntu, uwo muntu arahinduka, ntago aguma kwa kundi yararugamye. Wombwira gute ngo urazi Kristo yamara wewe udahinduka? Nimba indaya ifite ukwisa, ni kubera iki umukristo atagaragara nk'umukristo? Ngo bazabona ibara, ngo kuko bagiye barangara bakamvako, ngo kandi bazatikizwa, ngo kuko bancumuyeko. Buri muntu akwiye kumenya ko ngaha mu isi ari inyambukira. Hano mu isi uri umugenzi mwene data, wari ukwiye kwiyumvira nti ninapfa nzaja hehe, ispiriti yanjye izaja he ninamara kuva mu mubiri. Wari ukwiye kwiyumvira. Muriko murivuruguta mu byaha, muriko murivuruguta mu bintu by'isi, muriko muranywa, muriko murasinda, muriko muraboregwa, muriko muranywa za gingembre, za bavarian, za energy, izo zose ngo nutujuisi. Ninde wabwiye karama juisi? Mwebwe murabasinzi. Aba Kristo nibo arabasinzi. Murabasinzi.
ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Ni babandi bavuye muri Egiputa, babandi bakiriye Yesu, babandi bavuga ngo barabatijwe, abo ngabo nibo barimo baratsa Imana. Abo Yesu Kristo niyaza azavuga ati ihene zije mu bubamfu, intama iburyo. Yesu Kristo azabwira ihene ati nimumve imbere sindabazi. Reka ndakubwire mwene data, nimba ubona ko Yesu Kristo acecetse, nukubu arimwo arabembereza, arimo arashaka umugeni we kugira ngo ahari hose yezwe yihane. Niyamara kuronka umugeni we, igihe cye nicagera cyo kuza Yesu Kristo, uguseka bizaba byarangiye, ukubembereza bizaba byarangiye, hazaba kubita atababarira. Erega n'ubundi arabakubita, n'ubundi arimo arabakubita gusa abantu ntabwo babimenya. Abakubitisha indwara, bagenda kwivuza bakabura indwara ngo sinzi icyo nabaye, ntibamenye ko ari inkoni Imana bakubise kubera kutumva. Ariko ico gihe nicashika, inkona z'abakubitisha niyo kubajana mu muriro, ibihe bidashiramo babazwa. Wewe ufite amatwi ariko ntiwumve, ihane izo nzoga muri ko muranywa, ni mwihane muve mu vyaha, umwami Yesu araje. Abisiga ama makeup ku minwa, ku mazuku, ku maso, ku nzara, abayitoboza amatwi n'intuza n'amazuru n'imikondo n'iminwa, abo bose abisukisha, bambara inkofero z'amamesha, mbese abisiga amarangi mu mitwe, abiyogoshesha gipagani, ibipanki, ibiki byose, abica intuzenye amasoso, abo bose bica amasoso, abo bose batabivuyemwo, ijuru riri kure yabo. Imana ishaka ugume uko yakuremye, ntago ishaka wewe kugira umwiryo warakurembeje. Dusenge Imana, Imana ibabarire. Umuntu wese yumva ashaka kwihana, dusenge Imana irakubabarira. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndasengeye uyu mwene data ashaka kwihana. Ndakwinginze mwami Yesu, umubabarire mwami, umwogeshe amaraso avira ku musaraba. Mwami Yesu Kristo, umugire icyaremwe gishasha. Urakoze Yesu, sabye nizeye kubyumvishije, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana nyina amahoro nibagire neza.